Uskliknimo s ljubavlju, svetitelju Savi, Srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi, tamo vence, tamo slava, gdje nas srpske pastir Sava, Sveti Sava je sin Stefana Nemanja. Kada je rođen Sveti Sava? 12. veku. Da, tačno. Kako je bilo njegovo ime prvo? Šta smo rekli? Rastko. Tako je. Iz koje srpske porodice potiče Sveti Sava? Nemanjić. Tako je. Sveti Sava, rođen Rastko Nemanjić, je bio prvi arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve. Sveti Sava je prvi čovjek što je osvetio crkvu, kao napravio crkvu. Otišao je do Sveta Gora. Sveta Gora je jedno polost u Grčkoj i tu je postao monah. I koje ime je dobio kada je došao u manastir? Sava. Da, bravo. On je napravio škole i manastire. Sava i njegov otac, veliki župan Stefan Nemanja, kasnije Sveti Simeon, su osnovali manastir Hilandaru na Svetoj gori. On je neko koji je otvorio prvu srpsku školu. On je bio srpski učitelj i voli da uči djecom. Ovo je Sveti Sava. Ovo je... Baš je lepo. Uskliknimo s ljubavi, svetitelju Savi, Srpske crkva i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo venči, tamo slava, gde naš srpski pastir spava. Pojte mu, Srbi, pesmu i utrojte. Pojte mu, Srbi, pesmu i utrojte. Rastao je dečak Rastko, hranila ga rujna zora. On napusti dvore oca, a primi ga Sveta Gora. U Hilandaru, Kalučeri, stare knjige i ikone, vreme što se sunce meri, vekovi u oltar zvone. Imao je tek 15, mudar beše mada dete i već tad je upravljao delom srpske zemlje svete, ali reši neće krunu, neće dvore, neće vlast. U monaškom odelu će onda brani srpsku čast. Mladi Rastko, sve imanje u Nemanje i njegova kruna carska i još više, a ne manje, nije vredno mladog Rastka. Videlo se od rođenja da će steći Božju slavu i uz pomoć priviđenja izrasti u Svetog Savu. Sveti Sava je bio učitelj. Jednom njegovom čaku. Jedan put nešto
posuđa meda, da bi ponašio kad lipsa. Sveti Sava uzvikne glasno svojim đacima: Ko je ukrao med, kažite mu danas, pčela na kafu. Kad su đaci posle izašli na ručak, onaj što je ukrao med neprestano je pazio da mu pčela ne padne na kafu. I tako je u kraći uhvaćen. Danas mi slavimo Sveti Sava kao jedan od najpoznatijih i velikih srpskih svetitelja. 27. januara. Ko slavio tu slavu? Da li slavi vojska, škola ili lekari? Ko slavi Svetog Savu? Bravo, to je školska slava. U školi slavimo svi zajedno Svetog Savu. Kad je slava, učenici ne idu u školu zbog praznika. Slave, nemaju časa i pevaju i spevaju himnu. Uzviknimo s ljubavlju svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljsko glavi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava. Pojde mu Srbi pesmu i utrojte. Pojde mu Srbi pesmu i utrojte. Srećna slava, Sveti Sava.